Akan hun nakasenjuk kinong nya taksi sor bat kapsor hapo kajingelam uba pensuk Euroi General Secretary harangkat lang bat kajet 24/7 kaba penyat yaki arshaka ban kamai hasilong hapo kajingelam uba penskam lang W Yuria Managing Director haka arter jeliu arajar arpusau kalit ban kangker dabno yaka office trikam joka rapido kabadon hamal ki shilong. Nakalyang kinongelam naki ar kenhun kilong ba kajing wan jongki kalong ban khang ya kan ka jaka trekam jongka rapido namar kade ka ba wan shabar jongka jella but what ka trading license ru kam dan satia kumban syukudo ba ka rapido kade ka company ha ka ba lengba ka app ka plila di kisamla ar shaka ban register but kamai bu nonglit nongwan hasilong di dan seperti kali kade kamera government concern department. Satu bercek ini kali mati. Mulai kacung bom cek mati. Akan bansi ini di mana ni. Jisha asal entrepreneur ni dia jina apa kali kami datang sini. Kami tadi ke. Karena embarrassment ke government ba kita perlu biar madan kita balik lek ni dikam ba kami hape entrepreneur. Kata ada ketika government mention responsibility mahatu kita don't be whatever issue na DC ru di ban shim actually illegal together di belong unregistered red mata ile de banse ya perluan sini masuk dia na entrepreneur ta kan wan le bangan trade ini kam hamde ka ko menteri asal entrepreneur kata ngamdan ni against yapi masuk di employment opportunity yapi bukan video trade Turai pat bantrai kamdi itu bah kentrai dalam tiga bulan trai dalam tiga bulan. So pasulah ni, karena pensim kontak yang ini kalau kalau society bawa jadi kan, beri orang itu, masa pun kita komplain siapa pun. Tak komplain, dengan komplain siapa komplain. Jadi ibu komplain kami dia orang ini komplain yang ini. Tak komplain yang ini, bila komplain sekali partner nak kapor kapor, bak nangis marke ini ikut dia. Kita jalan dua ini ikut dia. Dari bangun kontak pada dia kita kata Mending ini. Tapi kemudian apa sih tentang dia ada government department isu yang license. Mulai kalau kita bantu ini tu kan apa sih? Mulai kecuman cuma yang dia tadi bahas tentang department, kamsen yang nanti kepada nama orang ini kalau non siang bah ini siapa dia yang license ni apa ni? Pun mari proses. Boleh bersamaan layo yang license. Mobil pimpat iyo yang license. Pinya kamai pun juga ni kamnong fair deh. Kamnong fair. But on top of that, dulu masih pun mention dia on top of that kalau bah bengi layo license siang kita pun sudah jongga direction by the department. Anyway, mobil bah pinju follow. This create unequal competition deh. Mobil film kami yang permit film kami yang police verification ni. What bangi pa niya kita bermaro kita pun very unfair ya pinyangi dari startup na local startup punya department kan ailang ini dia kalau ba siya niya ng direct ini eh kalau susu kalau keren sahabat terus dan insya ya Ganyan lang siya ini untuk proses Hindi kasi hindi mo kasi Anak ini agak pusing macam tu. Kena dah sudah saya macam Kemudian bagi ini dapat benda. Ini pasti macam ni. tahu betul kan? Nanti orang mentanya kan maksudnya ini kan kalau nak siapa sekarang nak bawa pada depan. Itu belum dapat punya. Bagi dia kata mau dia punya proses. Itu hal sangat masalah. Informasi dia nak. Contoh penting saya Sangat Di taman ikhlas ini dia mulai cari ini kan nanti dong jackson sana dong nilai di tempat mereka ini ada sekarang kita untuk kamu kemudian ini dia kerja saya kan cuma ni menyatakan seperti kita obis kamu nong ini malah katanya ngasih kita ada otak mah kita
Kung siya yung kontak. Ang mataas pa sa mga shop. Yung ang ikma dyan pin, kung mo operate ka ng system ng pin, kaya ma-reject ko sa akin. License. Kaya ba, was ka na. Masih yung isa. Kung di ba, hindi ba sa akin. Bring mo ba na ba? Hindi mo ako training eh. Kung ba, try ko na ba? Hindi mo ako training pa. Oh ka jingwan jungi habike ba minta kasih kalau ba ini kumki aggregator ki badan license tengteng ka pin ayu kan ka pin susi ingi ba ngin hak banyak compete ba kini ki aggregator ki ba mdan ya ka license kumbang itep kita te ka jingwan jungi ru kamde ba ngi suwan hak dak mendasi Maria ka license ni yo ilayo na do April last year. Tentu punya license satu mentaro kita operate illegally be Amerika state kejangi. Te jingisha ya ki complain letters ngila pa sadu transport minister ibade deputy chief minister ibade sio balang dhat ibade ru transport minister ngila pa nadu October last year. Te adu mentaro ngai ba kimpat shim action adu mentar ki siru ajandap sistem. Te kumki startup local startup ni sham jinjin jarba banyak compete begini ki illegal aggregator kawai ka ba jinjin jadu ini kalong ba maki ki lalong ba yo advantage nomor ba hadu menta ya ki riders baki verify maki long baki plat maki kim jupan ya ki permit ne kim jupan ki police verification nomor ba kini ki long concern ba nomor ba permit kim contribute ya ka revenue jong ka state ba are police verification kim perkhat ya ka safety jong ki ba ka punang kami ni te kum bakalong menta singi nga pila ba la khang kherdap ya ni ka office te nga try kani ka message ban pentip ba ka rapido kum bakalong menta ka office kala shutdown te menta nga kerpat ya ki ba bakin singku namar ba kajungwan jungiru kalong si benta banwan ra ya ka safety hak bay day ba ka lake kawan ya ki riders dak basnguren akarpat iki ba baro hi udan la ka hok ban kamay henre ban kamay kinang ka banlit ka lenti ka baday marbon hang ni gidi ki ba ni paran nongnya taxi nongnya asaka kiniru ki kamay henre pat ki kamay ka hok kisil ya ki tax bat kumta tater te mangiru kumki aggregator umde bungi kamay ida siur kilang idang ya ngi hapan develop an ya various procedures banyo kani ka license nre ladang yo license kanong kumni te ka ajor kumiki local startup ba kajing slam jongaru banwan hangni banwan mentaru jing syang apwa mar kum entrepreneur nga subit ban le kini ki kam namar ba kamde ka kam jingi as an entrepreneur ni di ban perkhat ya ka business aspect enre menta ngala shubun kam tang bandage ki department repair goni kendu iki sokar repair bar ha bakut kasni ha banwan hangne kalong ka jingli aranya ka government ba mengingin hapan wan gumne te ngamtep nakada yu de kisnam bagi mission action yo le si kumba kadon ka jingong ba yo kadon ka under the table transaction kumba ka jing accusation na ki bun balang te ngaru nga wan lang ha jumu tu khat yo don under the table transaction na ki concern individuals officers na ki minister whatever te ka jingwan janga haniru ka simpor na marba ka weiru ba ngi de ki last ni job ya kan ni job ya kan ka CME championship 4.0 last year te ni hadu menta meneru ngidang incubate hapo ka prime te jungsangi nimkwa na banwan hang ni re hadien ka jingya grand bat katu kat ne ki bade na ka prime ki ong ba ka de ka poringi bangin hapiar madan na marbahadu mentaru ka government kamle ka bade bakli ki illegal aggregator na margani ka ta ba ngi ki local startup namar kawai ngi ban sutu ba lada kumangi ki local startup lada fi le siliang kumne lada ngi dismantle ya ka operation ngi dismantle ya kanika startup jangi manu ban replace kini ki company ki ba provide ini service namar le kumbakalong haki sinam ki ba adap swa ha kenma ko ba uap jungi dang dan under development ne kenma ba
tak don ka jing kiwen ni ha kani ka jela jungi hendre pat hatu ka por ngai iba nakaliang ka government ru ka long helpless ka beding bat ka jing bomdon ki local startup nagi company ki ban replace ki company na ba te haba menta bagi don pemangi kaini right ru nga pensilor iki nomor ngatip bagi don kapedeng ka jing jenjar bahan nomor ba ka jing ailat ban ran iki illegal aggregator te nga aimen siem ba nga kerkuat ki any right ru ba kemdegi ba kinja na kin dam khmat kini company na ba te tangikahi na kaliang sama oh mungkin ini pertai keruk kam peruk jam mo sama waktu dan kam isim na penuh kalat kan ti kali kamai kaji oh ini pensilur ni aimen sim kali di senjam simpan kamai dan arsaka mo oh cundri ni pet ni ya kan aku ni join yang nu rapido mo ya dan pik nu rapido di company pun bapi di kawan ilamen nu jong lokal aggregator Jets 24/7 gidan ini right gidan kini dikasih jong ni kalau dia kamram jong ni bikin tiu bikin pakasi jong ini yang saya udah berapa lagi ingin para menteri itu kata kayak begitu beringin awak menteri yang sudah kamu sudah berapa pada kalian ngejung itu apa itu September arjar apply maka yang senjuk joni lalu file dekat RTI siapa KCDC ulu aggregator mana sebar bak KCDC ke trading license maka coba aku bengio kalau bah nak KCDC ke 4 trading license ya ulu aggregator mana sebar jika mut ulu rapido hadu mentah umio trading license jika mut operation jo ni to service kalau BI. Dia kemudian abu mio trading license ru umio ru yang tak itu na department na surkar. Kemudian adu mentah operation jo kalau ba operate akan di bomdai kita. Temen tangi ban hang ni ru bali ba nang ila sukya. Ni sukya ru nam taki ki rider jo rapido. Rapido boy bro sala ki ya apps jo umo. Ndre men penduk kalau ni ki. Udon Jets 24/7 udon ini right join no akini. Dan ki ni prakasi na jong. Ini emperampok prakasi ini itu pun apa? Di betul yang tiru, orang kerja bila si lawan tray, yarap Jets 24/7 lalu ini right. Kalau kerja kan tiru prakasi itu, ini kan sudah pun apa? Dia kata kita. Dia mentangi man ini yang ban kanlos wah. Dapat lapan aja ni syai, yang ikut Islam, sepli saran. Dia juga ban kang jebor ni, dia ban aja mungkin. Hari mentaki irikan yang kita yang syai, yang ban kang los itu, yang ada syai lagi balot, ini sampai. Ada si mana biawat